Dilolostro YouTube channel la hilesh godini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi reru. Jeepy the caterpillar u ri xiyimbeleri Dr Shirimani a va karhali ha yini ku va Mr Post a va khandziya a va chika a va bifa hi ku rhandza vona va miyerile. Se hi ndlela leyiwani Jeepy the caterpillar u lerise leswaku xiyimbeleri Dr Shirimani a va tseleki beef va tselekela xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu tanihiloko vunanga bya nyan'waka byi nandzikisiwa hi beef. Beef hi yona xipayisisi eka vunanga bya Xitsonga masiku lamawani. Se u vula leswaku Dr Shirimani loko va tsandzeka sweswo swo antswa va tshika vunanga kumbe va nga ha humesi tinsimu hi mhaka ya ku handle ka beef swilo swi nga ka swi nga tsakisi. A hi voneni nkandziyiso lowu. Milegende mkhulu kumbe mo retire ke kumbe mo tshika music loko ri ku amla beef tshikani music beef album ina ndzi hi na beef album Mr Post a ximtlakuli ximfaka mbomo na n'we mfaka xipikiri mvekele na hamele boy Joe mkhulu loko ri ku hameleliya a yi ku tirheni ka album ya sweswi lembe ri ta ku mkhulu me na mvandza me na mvandza a beef ya nandziya mi nga xisiwi mari na matimba mkhulu mari na matimba n'wina banani beef ani phosa n'wi beefeni mfalwa naye ambifa yi nandziya game leyi game otherwise mo tshika music loko ri ku amula ku beefiwa n'we loko ri ku a wu la ku beef loko ri amula ku beefa bojo u va ni musicile because lembe ri taku me ta mfaka mbomo mina ni ta ba mbomo hi ta switwa ta twa ndhawu leyi koho hi ta kutwa n'weyana ku ya mara swo fani ka tlhaka leswo fani ka tlhaka wo borefo the bojo a va beef va beefa phosa finish and clar inkambe bojo he vanhu loko ka beef swo ta wena ka xichava ke u nga pfumela ku tshama ku beef wa we wi nga beef so yini beef ya nandziya beef bojo va famba ba beef ya ba beef mkhulu album ya n'we ya huma hi ti 3 ya phosa hi huma hi ti 2 ma yi vona competition yaleyo hi leyi vatsonga va lava ku yona phela sweswi ku yimeriwe ti-album ta timbirhi sweswi ku yimeriwe toho from the 2 a ku tleriwi ta ti 3 a ku tleriwi beef to beef ya lava n'wana va yimelele kule leyi va nga zi va nghelelerini va swi vala prince yimelani le kule mi wisa mi langutisa nyimpi leyi bojob a va beef simple inkambi yikulukumbi legende balani beef mong beef a phosa amkarha u tshama kha mi beefetero masiku hinkwawo loko ri ku n'we amla ku beefa a swo ta vula ku se mi le ku disturbeni mi le kala ka music hina hi ta mphusha mkhulu hi ta mphusha se ya gongondza hina va men of 4 hi ta mi sisimeta next year loko mo ka mi nga n'wi beef Mr Post loko ri ku sweswi a mi beefanga next year ni ta tlhela ni yima futhi a yi humi vo ti 3 to 4 album se ni ta yimela ku sweka beef ya n'we hi ntsene he mkhulu balani beef xo khandziya xichika phosa xi khandziya hala xichika a mi le ku ndleni ka nchumu ngo vo mi tindlambulo vo mi tindlambulo mina ni munhu kulukumba bal beef ma ni vona me me na vandza beef loko ni tirhe na munhu a ni bayizela na ha ba hi beef na ba wa swi tiva luwa wa gay no n'wi ba hi beef nandzini beef ni ba va ha ri kona lava ku va beefa ni nga tirha na vona na ya ku va beefeni va ti tiva futhi Molville Street Khongula Mareti studio ni ya ku beefeni I don't care ni ya ku beefeni ni lo wini na swi tiva ku ni planisa yini ni tshika yini ni planisa yini ni tshika yini me na beefa me
mele ku ntirha na vanhu va ni bayizela na bifa and ya ku bifeni I don't care beef na wo bifa beef ni bala we ba ya ku bifeni me no mentalo lowu yi le ku gayeleni ku okay wa vona kahle kuna khandziya chika ni ya ku bifeni me conglomerate studio titsarini ti beef ni ya ku bifeni maswitwa bojo ni ya bifa va lava ntirhaku na vosi swime le beef otherwise tshikani music mkhulu ku ri ku chap beef simple hi ku game ya masiku lawa hi yo beef